милосердный, Он клича нас и посылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди, худчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас, гріх спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Задуми серця ягоного з покоління у покоління, каб уратовать від смерті душі і живіть їх у час голоду. Гэтымі словами антифону Новоход, дорогие брати і сестри, розпочинаємо святую імшу, переживаючи першу п'ятницю місяця, коли у особливий спосіб перепрошаємо на святейшее серце Єзуса за усі зневаги і грехи чоловіцтва. Приступаем, поважаныя, до сакраменту споведи, перепрошаючи Бога і так само і ближнього за всі ті кривди. Приймаємо тіло Єзуса Христа у святої комунії, каб наповнитися Божою ласкою, Божою допомогою і силою на чинення добра у світі, у нашій щоденності. В хвилині тишини представимо Пану Богу усі ті наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до алтаря Пана. Я подчас гэтай святой імши молюся за померлую Геновефу Масальскую у 10-ю годовину ад яе смерти, просячи доброго Бога об милосердности. Життя вічне у володарстві небесним для померлої Геновефи. Каб годно удзельнічаць у найсвятейшай ахвяры, перапросім Бога за наши недосконалости и провины. Споведаюся Богу усемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу на святейшую, завсюди Пану Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Ойче усемогутный,
Panie Synie Одинородny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworuч Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Panie nasz Boże, daruj nas усіми цнотами серця Твоего Сына и запали Его любовью, как мы стали подобными до Его и отрымали уделу вечным откуплении. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Amen. Читание книги пророка Баруха. У Пана, Бога нашего, справедливость, у нас же сором на тварах, як сёння на всякого Иудея, и у жыхароў Иерусалима, и у королёў наших, и у кіраўнікоў наших, и у святароў наших, и у пророков наших, и у отцов наших, бо мы сгрешили перед Паном, и не послухалися Его, и не почули голоса Пана, Бога нашего, каб поступать поводле наказов Пана, якие Он дал нам с того дня, коли Пан вывел отцов наших с земли египетской, и с того дня мы не были послухмяные Пану, Богу нашему, и не хвалевало нас, что мы не слухали Ягоный голос. Тому и постигли нас несчастье и проклен, якими погрожал Пан прослугу своего Моисея в той день, коли вывел отцов наших с земли египетской, каб дать нам землю, где плывут молоко и мед, як сёння. И не слухали мы голосу Пана, Бога нашего, во всех словах пророков, яких посылал до нас, и кожный поступал поводле злых намеров сердца своего, служачи чужим богам и чинячи зло перед очами Пана, Бога нашего. Это Слово Божие. Вызвали нас, Пане, деля имя Твоего. Вызвали нас, Пане, деля имя Твоего. Боже, язычники увайшли у спадщину Твою, опоганили святую Твою святыню. Иерусалим перетворили в руины, трупы слугов Твоих отдали на съедение птушкам небесным, телы святых Твоих зверам земным. Вызвали нас, Пане, деля имя Твоего. Пролили их кровь, як воду вокруг Иерусалима, и не было кому их поховать. Мы стали ганьбою для наших суседей, погардой и посмешищем для тех, кто вокруг нас.
докуль пане гневаться будешь неспынно, а твоя лютость буде палать, як огонь. Вызвали нас, пане, деля имя Твоего. Не памятай провинов наших продков, няхай худшей нас спаткае Твоя милосердность, бо мы зусім ослабли. Вызвали нас, пане, деля имя Твоего. Поможи нам, Боже, наш збавца, деля славы имя Твоего. Вызвали нас и даруй нам грехи наши, деля Твоего имя. Вызвали нас, пане, деля имя Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не робите сёння жорсткими ваши сердцы, але слухайте голос Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла для Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав: «Гора тобі, Хоразин, гора тобі, Бетсайда, бо калі б у Тирі і Сідоні були цуди, що сталися сярод вас, то яны давно б, сидячи у мешкавине і у попеле, покаялися. Але Тиру і Сідону лепш буде на суде, чим вам. І ти, Кафарнаум, что аж до неба будешь узвышаны, аж до отхла не сидишь. Хто слухає вас, мяне слухає, і хто вас откидає, мяне откидає. А хто откидає мяне, откидає того, хто послав мяне». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Злученные одной верой и одним хростом, супольно просим у всемогутного Бога. Молимся за проповедников, каб, обвящаючи Божие Слово, яны сами жили згодно з им. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народы Европы, каб заховывали верность Евангелию Иисуса Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, каб словом і прыкладам яны перадавалі сваім дзецям Божую навуку. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія зазнаюць спакусы супраць веры, каб Христос вызваліў іх ад гэтага цяжару. Цябе просім. Молимся об ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Ганавефы Масальскай. Цябе просім. Молимся за нас самих, каб мы были наполнены духом покаяния. Тебе просим. Всемогутный Боже, прими просьбы Твоего народу и дай нам ласку заўсёды засяроджана слухать Твое Слово. Праз Христа, Пана нашего. Боже наш Ойче, просим, прими гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ойче, просим,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже милосердный Отче, у Своей безмежной любови и доброни, Ты спаслал нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы, поединанные с им, могли принести Тебе належную ахвяру, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим. угору серце, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и збагавенно. Каб мы заўсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Ён узвышаны на крыжи, у Своей бесконцей любови ахвяровал за нас себе самого. З Яго пробитого боку пролилися кров и вода. Оттуль узяли початок сакраменты костела. Каб усе люди, притягнутые до открытого сердца збавцы, з радостью черпали з криниця збавлення. Тому з анёлами з усіми святыми мы прославляем Тебе, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, краніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего
Твоего прися в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надеї на воскрешення, и про всіх, хто у Твоей ласці одійшов з гэтага свету. И дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство. и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мене, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, вончу
Iść my do nieba, w drodze nie ustali. Ty stał się manną wędrówców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umilował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bałwan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umilował, do końca nas umilował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umilował, do końca nas umilował. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umilował, do końca nas Милость Божию у сердце моим распали, о Пане, духом своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить знов.
Помолимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа и стали удельниками Егоной хвалы у небе, яки живее владарить на веки вечные. Amen. Дякую велике усім за супольную молитву. Еще коротенькая такая объява. Кто еще не поспел приступить до сакраменту споведи, будет магчимость теперь подчас молитвы ружанцовой приступить до сакраменту пояднания, и после ружанцовой молитвы будет магчимость принять святую коммунию, то, коли ласка, застаньтесь, не утекайте до своих домов. Теперь будет благословление и молитва ружанцовая. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Дитя у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Ахвяруем болесныя таямніцы святого Ружанца. Першая таямніца – молитва Езуса ў садзе аліўным. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі владарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Аб узрастанні ў нас веры, надзеі і любові. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя,
захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Першая балесная таямніца – малітва Езуса ў садзе аліўным. Езус адышоў ад іх на адлегласць, што камень можна кінуць, укленчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі ты хочаш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, а Твая няхай станецца». І з'явіўся яму анёл з неба, суцяшаючы яго. І страшэнна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш. І быў пот ягоны, быццам кроплі крыві, што падалі на зямлю. Калі ўстаў пасля малітвы і прыйшоў да вучняў, ён убачыў, што яны заснулі, змучаныя тугою. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі з жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць.
Другая балесная таямніца – бичаванне Езуса. Кажа ім Пілат: «А што мне зрабіць з Езусам, якога завуць Хрыстом?» Кажуць усе: «Няхай будзе ўкрыжаваны». Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а хваляванне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад людзьмі, кажучы: «Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзіце самі». І ўвесь народ адказаў: «Кроў яго на нас і на дзецях нашых». Тады Пілат узяў Езуса і бичаваў яго. «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба
і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Трэцяя таямніца ў каранаванні Езуса цернем. Тады жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту. Распранулі яго і накінулі на яго чырвоны плашч. Сплялі вянок з церня і ўсклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы: «Вітай, кароль юдэйскі!» І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Марии без греху першородного зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас від греху пекельного, веди всі душі до неба і допоможи особливо тим, хто Потребна Твоя милосердность. Четвертая болесная таямница. Езус нясе крыж на гору Кальварыйскую. А калі высмеялі, знялі з яго плашч і апранулі ў адзенне ягонае, і павялі яго на ўкрыжаванне. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс за Езусам.
Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі Єрусалемскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Пятая балесная таямніца – укрыжаванне і смерць Езуса. І несучы для сябе крыж, ён выйшаў на месца, якое называецца месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, аднаго з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач,
і якога ён любіў, сказаў: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, сканаў. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в покусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач пробач нам нам грехи грехи наші, наші. заховай нас від огню пекельного, приведи всі душі до неба, і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Kyrie eleison, Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn i Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca Jedyny Boże, Święta Maryja, Święta Bogorodica, Święta Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Пречистая, Матерь беззаганная, Матерь непорушная, Матерь невинная, Матерь наимилейшая, Матерь наицудовнейшая,
Маці добрай рады, Маці Стварыцеля, Маці Збавителя, Панна наймудрэйшая, Панна хвалы годная, Панна праслаўлёная, Панна магутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справядлівасці, сталіца мудрасці, прычына нашай радасці, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня слаўная пабожнасці, ружа містычная, вежа Давідава, вежа з косці слановай, залаты доме, каўчэг запавету, брама нябесная, зорка ранішняя, аздараўленне хворых, прытулак грэшных, суцяшальніца засмучаных, успамога хрысціянаў, каралева анёлаў, каралева патрыярхаў, каралева прарокаў, каралева апосталаў, каралева мучанікаў, каралева веравызнаўцаў, каралева паннаў, каралева ўсіх святых, каралева без граху першароднага зачатая, каралева ў неба ўзятая, каралева ружанца святога, каралева сем'яў, каралева супакою, каралева Беларусі. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, маліся за нас, святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слухам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим. І ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благасловленая, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас. У Тебе, святий Юзефе, шукаем ми паратунку у нашій нядолі, звертаючися на допомогу да Твоей Найсвятейшей обранницы Панны Марии с довером просим, так само Твоей опеки. Праз любовь, якая яднала Тебе с Найсвятейшей Богородицей, и праз Твою айцовскую опеку, якою Ты отулял Иисуса в дзяцінстве, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якую Иисус Христос здобыл кровью Своей и Своим могутным заступництвом, да поможи нам у потребах наших. Прадбачливый опекуне сям'и Божией, опекуйся обраным потомством Иисуса Христа, отхили от нас, мило Ойче, усялякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесною допомогою у гэтым змаганні силою цемры, и як некалі ў дзяцінстве выратаваў Иисуса от небяспекі, якая пагарджала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Твою дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе, Богу вечны
хвала, і Отцу і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що від їх походить, Давцу вічного святла. Амен. молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, який был забитый за нас, як яхня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, який живе и володарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка,